gwa chan lun joka mal na me he part 2 de ke part de oda me chi dag machar no cha ju no jin be jal jin ke de ndi kidru ku dang jo kane lok che wan gora mal chwaring machar chwaja kan ka pagak alo ran mala an malo mo poinde chwa gor ba jo lan ka juba me cha mal chana agritan kir che ka plan mi cherel ka already ko kir che ta Nuer temat kan wada to nokor manalat ke kiirmayardit so gena de to you self kiirmayardit cho plan cho rel ka puch me cha mal cha tan che dag ma char che were wi ka juba me cha mal cha je to go a chamal gwa yo ke yo plan cho elat ko nge je no reng ma cha jele ke din mi tot dim chop ke kidu ku dan de koroden yo kiirmayardit cho goro be din da ma char tenterar ke presidential palace re wi ki juba ga jan changa te kan re dul ko mo cho goro ba kan ko ngwan na jang ka kui ka ne de kon de la Nuer ten wana mon me chi kiron no na ka chu ko bom rar cho kor yo to kan wana mon cho dag ma char cho nang rar ke de reng ma cha te ganin ti for de da do ar gwa de dane we ka Congo me dane cha plan kir gui ke no bukana onak da doar ko bu ko jega ren yalle ke ci kum Uganda ba choro do maten that was the plan ne dane cha la de kan a plan mishit kana mo ci kir shono no der dag ma cha der jena gorede but jakan ke 2013 chono be nak ci dang ma ci ring ma char jakan ke 2016 ci ring ma charo nyaw ma kana ka jale jen ke denti kidu ku dang jok magu yende ni denti kidu ku dang jok ka kane to ngwana ti the 64 tribe to tan manen wari logare ma char nyinkin ke de mi kidu ku dang jok re wi ki juba ka chureng ma char cho len kana ju kwara dial to nang ne ko Congo cho jen cho South Africa can you imagine that pain kiirmayardit to ko gwan number plan kiirmayardit kelu loga jeno de dak ma char de la Ramadan de kwan e junubin de la Ramadan de we ka campaign kirmay kon diala no de mana ngor kereng ma char a jeno which a chung ala democratic country a te ka lwar ene dial kwan ga kwerda no loy dena ram kwan kwerda no loy dena kir she gor mi chit kana mo ngay jeno kir che de pat confident Dr. Machar she would there we there jarwaj jen we jeno be developed keep development benten goro ba reform ba jala and the reform dal kiirmayardit keja that is why secure si wona jan ko be tono kor ko be Dr. Machar be jor be silent ko ngai je kene dial content re one mo bon dial content la pande ko ken tera me mo mishit ke Dr. Machar ke tera mo mishit ke Nuer me de to le ko kan dial ka minority tele ke voice pe kan man cha ju no one ne ret kan widien che ke turbil ret kan widien che ke cycle ret kan widien che ke motor so they have no voice and me chala da kiro ke jang ba work bu ka ja tele mo goro leadership or whatever pekan wo cha ju le alam kana lat ko mi shi kana lok de kana ka kira me re ma char challenge ci kira ngaji no che ma char challenge me cha la da kira chene to ngwan kan ci widien cha jaga enana ko me cha lat kira cha la men be ni jan ka ti dial no kan da ma char kan wide kana jaga ko di ngai ke je ngaj Dr. Machar will happen so she jidit kadang Machar no ko ngai jeno ambil tuok kimbro de lat and Dr. Machar yang ajo ne te ko ne jel ka kel ba me jegro den ba chabakan ke me cha chabakan jena me kana chap kiirmayardit na cha kwarden je nyok mo kwanya ja che taban de ngai che kwan ala vai president angum ko inga taban de ngai ala vai president
kir gore jen wonena bine ideal bu jen ga dag machar ba sa pone nga ba sa pone taban ram mo me be manipulate be control ko go ram mo be wida bari tel rodin mo gore wal dag machar a very hard no long no de wida de riet ko jen mo gore ne something good for the country che gore mu ka jakarwada taban den guy yala ramadan cha kwanya la vice president ka gwanga ka gwa Dr. Machar. Why? Question one eight one tina. Angu guta bande ngai ku Dr. Machar ku ji betray ke ja. Ka ta bande ngai aram kel. Mete ka kume ki ka pa Dr. Machar ka gwan bar ka chi ga let kel kan Dr. Machar me dane joy kana. Teten. Me joy na ka juba. So jara me dan e chi Dr. Machar bu kwany ala mediator kene de kon non ko mal kam na angum ci to kam Dr. Machar kana taban de ngai ke that time ko la ne de mala kene tich taban de ngai no ga jen wore de no ci ngwan yal charin brit ke tam me dane ci taban de ngai ya bay president je no ko no bejakan bay president mu dung Dr. Machar ko cha guje no ne dia pa taban ba ja go na mo ci koriye tede ci koriye buto te ga tana da cha chiang jana chaje long a chang na mane kume ne dial ke ji kume alar ga je no kume e unity e mat bona te ngwan reason why la wena kan nuere kan bumo kan nuere kan te kana da to goro no de South Sudan de je dial ka especially kan la minority bon malat ke che chong ko na mi na we mi roi na ka constitution ke ka ngot den ba man gwana jen ba jalalet why angu melo kire jenu de queen kwar de jalat ke jamon jala question di no kire dwale ko tete ngwanti che nyot de cha de manok timo kati bej ko kuje mone ko biso dan bala mo gwa Dr. Machar jala choice ne anu biso dan bala stable Dr. Machar laraman ko me dan me ci dor me to me cha joj tiring Machar cho bet ka South Africa kana jawda kana jagor pele bide amen me cha chole je foinde cha chole international community mukule te ko ba mal ba jawo tanyo ka katum kam da kana Dr. Machar that was the only reason edan be ke je ka fi malka ko medan chagu je no che finish you know ya taban chabu pel taramo che gor ko changa je no melet kan set up you to tin kan taban de ngai kan dial ko kente ku kiirmayardit jen ko ala chol ke jeno SPLM SPLAIG alate ku kume che kan forget tai dane chana na ga jere ku jupa the reason why me dak South Sudan le hu ano kwa silent voice ne ne dial ko tilla kwar quickena kam ngai kana chicken care no more ko ram che care chala der no ngum binne ko ken be benefit ke be kan gwini du dien jen nen yena wala South Sudan tere daka ne to ngone chicken la der no more ko de South Sudan der take ko inquire it is the only option which do dan tam ke chire men ko de South Sudan der take first national election ano da jalat malat kono me an wala ga chang ndang re bangon ka pay wake ron kin dang ro jandang ro yid bakal ja tiaga no nena ki do na shankel ko chang ndang do ko pay bakal ron kin dang ro jandang ro bakal ba party registration ba jagak party registration a party mandan and netin content booking kwar buga na walat so imagine that muwa party registration wa jagak angu yana mo talk kon won bin na kon party registration machal we mean that became yardit the campaign ke national election be carried out without others we mean that by kam kwere Georgia 10 lora bang telam lat ke without any complaint ko steram mo big go against kiirmayardit so
what reason de kiirmayardit der mchirna mo da jalat ka jamon abe goro shi others party political party chicken be participate. That is the reason ko kir dole ko be power be lost no mona jala tuong siang kaneti kanetin konti la kwarng go tele ka power chag bin no ken so la wona kan ko they resort to bikan ngong no kor atel mishala ko inquire no by a very far kaka kan yadien ko ngai kana gwano whatever happened kaka tiran che power che bidik so to remain in power na bran bakor bajetok jala lat ken nishang disagree kanede kon tikel gaji den bakor bi to den china focus ko ba ko inquire ba jala bina focus ko de do be de problem on de kam ga jam ke de kap chonga jam ajan dan de tin mangai ke jene ideal wi monno mi yos ke kwar kon de dong tel power ke cham no ne ken then we go to bakor mo bi talk so to remain in power so mi chena me amla mi changa jandang de ko pa bakar won kin dangro jandang bakal bala changa dan ba party registration ba ngo je kir te ke tong wan burian la long te bej bej da tomo ko tuok South Sudan beteka dak anyok South Sudan beteka civil war ko tele election mi balat kete dak ma chati reti gen kren dial ne pan dial ko ken kan go register. Do you think Bredial will move forward? No, tell him to move forward. Balajan and Dan and the road and among Balari and Dinijan Ketidial. So Nanaja, Chang and Dang Jok, Kapai Buckle, Runkin Dang Rojan Dang Ro, the Buckle, Balajan and Dan and be Bredial Buckagak. More Dagmacharwa Gagrar, then Beteka Cocaine, the Burdian Lahat. She Dagmacharkarada, go to political panaco can take a thing, to pan the allen daughter, she has Pelayo Corada. So na madagwa no de yanangach machar ganga jere ti jen kire lokka kwiko chagoro jen ba participate national election kana me no about bad image along ka kiirmayardit bad image mi chiro da lot so na me dar we kaya kadiyan dial ta ngach commission mana na ban nyo je kanada important report yatamal